Dragan Simović, vlasnik Spartak i kum Veselina Milića, je uz njegovu pomoć preuzeo kontrolu nad Beogradom. Simović je uvoznik tekstila o kojem je Aleksandar Vučić govorio na odboru SNS-a i na televiziji kada je bila reč o švercu. On je direktno u saradnji sa Žvaksom i Veskom oštetio budžet Srbije za 100 miliona evra kroz malverzacije sa povratom na uvoz tekstila. Taj novac potom zajedno sa Veskom investira u građevinske projekte širom Beograda i Novog Sada. Nakon što su njegovi direktori uhapšeni zbog ovih malverzacija, Simović je pobegao na Kipar. Odande je prema navodima kontaktirao Vučića, koji mu je garantovao siguran povratak i prepustio mu monopol nad celokupnim uvozom tekstila u zemlji. Svi koji su se bavili tekstilom u Pančevu i Novom Pazaru su bili izloženi reketiranju od strane Simovića, kako bi izbjegli hapšenja od strane Uprave kriminalističke policije i Poreske uprave. Uslov za nesmetan rad bio je da kompletan uvoz obavljaju isključivo preko njega i da mu plaćaju reket, koji on potom deli sa Vučićem i Veskom.